Ovih dana dogodio se jedan fenomen, rekao bih fenomen doslovno, koji je prisutan samo u crkvi u Hrvata među nama. A to je da je u gradu Zagrebu u isto vrijeme bio Antunovski hod koji je okupio na tisuće mladih ljudi koji se utječu Gospodinu u duhu svetoga Ante. Prošli su kroz grad slaveći Gospodina. U istom trenutku je bila takozvana parada ponosa. I u vjerničkim krugovima digli smo se na zadnje noge. Ma nema šta mi nismo izgovorili. Zlo, sotona, demoni, ovako, onako. Prozivali su se ljudi koji daju dozvole, kakvi god da jest, da su to namjerno učinili, ali nemojte zaboraviti, Bog otvrnu srce faraonu da se on proslavi. Dakle, faraon je bio sredstvo u Božijim rukama i oni su. Što se dogodilo? Dogodio se spoj onoga što je Božije i onoga što izgleda da je protubožije. Bog ne bježi ljudi od nečistoga, to je Božja providnost bila. To je bilo Božje davanje da se ta dva hoda dotaknu. Nikad ne znaš koga to može s druge strane dodirnuti. Zato ne sotoniziraj, ne demoniziraj, nego slavi Gospodina, da je Gospodin otišao među njih po tim mladim ljudima. To je Božje srce. Bog je među nas nečiste došao, rodio se u prljavoj, smrdljivoj štalici. I Bog ne bježi od nečistoga. Pa kako bi bili spašeni po Bogu? Zašto ljude prozivamo? Samo mi je jedna osoba jedina u Zagrebu rekla da sam bila tu, kaže mi ta osoba. Koliko stane ljubavi, nježnosti, milosrđa u to srce kad mi je govorilo, kaže ja bi otišla među njih, govori ta osoba. I navijestila bi im Krista.